8 October izwebha inkinga yokuthi ngifune i-payment edouble and then bangisendele baqala ukungirobha lapho. Ngicale ngacommunicate noJulia. Lana it's a personal things ebengimsharela zona ukuthi why I need money. Nasibona isithombe saka mama besesibhedlela la. Kanti same week kuzoya usisi wami Margaret. Lo nimbona escreenini. Yabona. So guys, I'm pissed off. Cabanga ngikwatile. Yazi manje ngikwatise yini? Ngikwatise ukuthi ngibona lezi. Manje sengikwatisa yiloko. Mara nani this thing lena manje niyayibona. Akukhonakala ukuthi bangangiroba and then bona bangabarobhi. Bona bababhadela. At the same time bayenza ivideo bathi bona ba right neMoja Love. Then shuthi kuhlanya mina. Okay fine, mina ngifuna imali yami engiyisebenzele. Kunandaba mina ukuthi bakhuluma ku social media. Mina ku social media ngikhuluma izinto iMoja Love eziyenza abasebenzi. So mina ngithi bangibhadala imali yami bahlukane nami. And umama ushilo ku video athi akasafuni ukungibona escreen even if ama clip wa previously years. Awakangiyenzeli ifoko le life-ini. Abangani bami basebenza kwamanye ama channel within 2 months to 3 months ba drive ama Range Rover bahlala kuma apartment. Angifuni ukukhuluma imphiri ngoba nangibona ukuthi ngihlakaniphe njani. Nangibona ukuthi ngikhona ukurecorda izinto njani. Kuningi engikwazi ngabo. Angifuni ukulwa nabo futhi. Kuningi. Angifuni ukubulalisa nabantu abangiphi information. Hello, South Africa. I'm getting you, my friends. I'm getting you, my people. I'm here, my darling. Udabula bamthole adlowa iMoja Love, but uba nama upset down now because of inkinga esihlangabezana nazo. Angeke ngize ngizishare unomlomo wakhe njengoba asho ukuthi uright. So ukhona ukunderstanda into umuntu abamenzisa yona. Mzansi, you watching Moja Love because of you believe that they are helping people. And you wishing that, especially nabantu abadala emakhaya nibukela iMoja Love, you wishing that isizwe sishintshe. Sizoshintsha kanjani? Mabayenza thina abasebenzi babo izinto ezikanje. Sizoshintsha kanjani? Angifuni kuya kwamanye ama show ukuthi kwenzakalani kungayenzakalini. Otherwise asizo zonke ilima la emhlabeni. Kunabantu abathi mababukile kumabona ukuthi babona ukuthi something is off here. Angizelanga ukuzobagceka mina ngifuna imali yami njengalaba bathi bona ba happy baholile. And then uma sekunemzwila ngithi uthe wathi everyone obekasebenza naye bazobabhadala kahle, inkinga kube ne problem nyane officeini. Thina ukuthi inkinga seyilungisekile sesibona ngabo ukuthi baholile ba happy. Thina ebesisebenza nabo ke si informiwa nini eyethu imali siyithola nini kanjani. Guys, ngikhuluma ngedate yanamhlanje. I-17 namhlanje December 2025. Mina imali ayikaphelelanga. So my update now ukuthi like ngifila ngathi enhle ngiya kude until ngiyithola imali yami. Nginikhombe ukuthi sengiyofika kuphi manje. Okay, let me show you ukuthi manje sengiyakuphi. Ngivule WhatsApp yami. Angihlalanga kuphela.
angihlalanga kuphela ngifuna ubakhomba ukuthi this thing it's eating me, iyangidla kubuhlungu. Awusubani nobani ongafuni ukusebenzela amahala guys. Seningamane nicommente ngendlela enikhomenta ngayo. And mina ngeke nize ningibhuli. Angeke mina ngizibulalela ukuthi ngiyatrend. Ngizitrendisile mina cause ngifuna ukulwela ama-rights wami. Mina nalaba benginabo asiseparateanga, nabo basafuna ukuzilwela. Inkinga ukuthi inhliziyo zethu azifani. Okunye angeke ngikhone ukushare i-information enengi cause why? If you share something bayizwa, bayagijima bayobribe labo bantu labo. Kufana nama-broadcast amaningi. I only left with broadcast A1 engithembele kuyo ukuthi bangibekele i-date yaka January, and uJanuary it's around the corner. And lapho zabe ngakhulumi ngomndeni ukuthi bangirobhile nani. Ngizonibusela emuva. Kukibo ukuthi bayangibhadala nini or njani, but imali yami ngiyayifuna yona, cabanga. Guys, ngihamba kude nge-information. Ngifuna imali yami. That's why ngihamba kude so nge-information. Ningamangali mayiningizwa. Guys, ngihamba kude mina. Ne? Ngikhamba kude. Like ngikhamba kude. La ngeke niphe i-information e-deep ukuthi ngithola ubani kanjani in. Angisho niyazi ukuthi thina siqualify ukubhadala ama-lawyer, but mina soon uJanuary uselele nga 2 weeks ukuthi afike. Mina angisho sonke sinefamily esithandayo, sinabangani abasithandayo. So mina I'm going far, ngifuna imali yami. I'm going far, ngifuna imali yami. Bese kube yilezi ke zokuthi ngizamile kaningi ukubafonela, ngizamile kaningi ukukhuluma nabo, but bona bangirejecta. Sale wabona ubhala i-message ku WhatsApp izibe yi-5, umuntu angakuphenduli. Lo muntu uyazi ukuthi uwenzani yena. Bathi into ilungisiwa ngomlomo iphinde ihlale ngomlomo, but kibo akusinjalo. Kibo akusinjalo. Kibo yabona i-date ithini? 23 October. Ngikhuluma noLivuwane. But kuthenga umama uMthema kabafonela athi vele nitshela ukuthi umntwana mani mbhadeli. Barabulele rena musi. Guys, sekumele nyenze ithini elisuka la eMloto umtato uyofika eJozi cause bona amafoni wabo abatholakali kibo maceda bafuna ukwenza iblame bathi mina angifuni ukukhuluma nabo. Kuyakhonakala ukuthi ungahlala ungafuni ukukhuluma nabantu abakukolodayo. So guys, ama-video lawa ngiwayenza because of ngibone ama-video kaMaseko noDabula. Bathi bona ba-happy. Mina ngisi-happy mina angisi-happy. Mhlambe ningathi ngimuhle. Vele mawusekhaya kini uzoba muhle because there is no place like home. So home sweet home. Otherwise angikho happy. Bengifuna unikhomba ukuthi bengizama ukucommunicate nabantu beMoja Love before ngiya ku-social media. Bangifeyila. Ngazama ukubonisana nomama. Mama mangizomenzisa i-video bengifuna ngimele, otherwise akayi-understand i-TikTok. But ngimbuzile ngathi uzizwa njani ngami? Mama, bangene la ekhaya, bacela ukusebenza nami, ngibaphe lokho engibapha kona, and then ekugcineni bangenze so. Angifuni ukukhuluma iphiri. Angifuni ukusho ukuthi ubani une-content, ubani akana-content. Eyami i-content kanje, but the only truth engizonitshela yona, mina eyami i-content is for really.
ayikho into yamanga engiyenzayo lapha. Season, this 2 season le bengisele kuyo le. Bengasahlali noMaseko, that's the only truth. But izinto ebeziyenzeka, izinto bezisayenzeka between mina naye. My DNA result was true, and the reason why was true. Njengoba sekangigabisela ngegirlfriend entsha. Nginandaba nayo mina. Ibhebhi wawuye. And lezi engizibonile uzohlangabezana nazo. Bafika i-DNA kanithapse ngathi uMaseko umsulwa abantu beMoja Love. Still zange ibe ne-problem. Because mina umsebenzi wami otherwise bengiwuthanda, benginganandaba nokuthi ubani uthini nge-content yami. Because bengihola kunganankinga between mina nabo. Kuningi. So mina ngiyanicela guys. Dear Aubrey Tau, can you please go to the boardroom and sit with your people? Ningibhadale. Inkinga ezenzakele njengoba bengichazela uDabula ku part 1 ukuthi kuyafana labantu sibasebenzele kahle. Ama problems bekaba nama producer baza emsebenzini bayaphuza ikhumbi igcwele amasavana ama black label. Bafika ngo2 kuyoceda ukushuta ngaboma 7 ama content ay3. Naba ngeke ngize ngisho ngithi abobani nabo bani, but mina at the other side ngiblame bona ukuthi ishow isalele emuva, ibe nokucala phansi, yenzeni. Ngiblame mina abantu baka Aubrey Tau, laba abachashile ukuthi bamsebenzele. Ngiblame bona, ngifila ngathi ibe basibusele emuva. uMaseko noDabula nginandaba nabo futhi anginankinga nabo, but okwenzeka kimi nakubo kuzoyenzeka ngoba basele bona basazochubeka basebenze nabo. uMaseko bekakhona ukulwa nami esetini. Yazi indoda esesenesikhwele alwe nami esetini, bambhekile ama producer. Bafone indaba yofika eofisini. Namhlanje mina ngiyenzeni bangangibhadali? Ngiyenzeni mina? Hayibo. Nangihlezi ngizikhulumela abantu asifani. Vele mina nalama talent wami bengisebenza nawo asibelethwa umama oyi1. So yiloko bengifuna ukuni-update ngakho South Africa. And okunye futhi uThemba wekibo Dabula angimpushanga ngechokara or ngemvubu ngathi yenza ivideo. Ube interested makabona ivideo yami njengoba ngizwisa ama record wami noDabula ukuthi besicoca. Wavela sekithi kimi uSester ungitshelile ukuthi uyayivova. Ithi nami ngiyenza ivideo because angithandi the way kwenzeka ngakhona usisi wami akaboni. Ngathi that's why ngingakamfaka ngosisi wakho because ngimbonile ngathi igwala. So dear my fan, bantu bam eningithandayo, ngiyabonga isupport yenu. Aniphelanga moya nanoma bebakhomenta ngendlela ebakhomenta ngayo ngami. So ngiyabonga. I know ukuthi ngikolota ama content we TikTok, hayi womndeni, hayi weMoja Love. I know very well ukuthi ngikolota impilo yami, my normal life ukuthi ngiphila kanjani. Ngisafuna ukudila nalesimo ngize ngibe right. Okay. Lana kune information engifuna ukunishare yona. Mhlambe ningamangala. Ne? Mhlambe cause akusiyimo nalenkinga kuphela, abanye abaveli ne. Mhlambe ningamangala nizwe bathi i-channel yavalwa ba investigate nani. Zabe kungasiyimi loyo. Loyo zabe kungasiyimi. Mina ngintshela la izinto engifuna zenzeke.
ngifuna imali yami phela. Niyang-understand? Ningamangali impukane la endlini la, ne? Kunenyama ehlatshiwe, so i-life region. Ningathi yo ahlabi kuma-comment, ahlabi liyibona inchi ifitafita moyeni. Kunenyama life region, njengoba bathi mina ngiyalamba ngifuna imali kaDisemba. Kunenyama yakaDisemba efrijini. Bengisanichazela ne? Ngiyasaba ukunikhombisa i-podcast ebangibizwe kuyo nina. And ngiyasaba nokunikhomba enye ivideo. Kahle kahle la ngikhuluma ngami, but ngiyanicwayisa ukuthi angisiyi-one. Esifuna imali, hayi esilwayo, esifuna imali yethu, angisiyi-one. Siyababongela laba abanamagazi amahle bakhonile ukubabhadala abanganabhadi njengomahlala entabeni. Siyababongisa nalaba abakhona ukubakhulumela ofisini ukuthi bhatelang ba. Hayi mina ngeke baze bangisebenzise cabangani. Mina ngeke bangisebenzise. Mina into engekho right ngiyibona manje, and mangayifuni angisayifuni. So ngiyabonga ukungipha isikhathi senu nokuthi nilalele guys. Ningamushi isikhathi nikhommente ngendlela nikhomenta ngayo kuma-video wami, ngoba otherwise mina umuntu ongangazi angizwe ubuhlungu nanoma ukhuluma athini ngami. Angilali mina ngine-stress sokuthi ubani utheni ngami ngingamazi. Nginjalo vele. Otherwise cela nibe nemini emnandi. Ngiyanithanda zithandwa zami ezingithandayo. Finish and clear. Ninjani? Ngiyaphila. Ngibuyile. Mhlambe niyacabanga ukuthi kanti kwenzakalani ngomahlala entabeni? Umahlala entabeni unamanga. Vele bekafuna imali yokuphuza. Guys, ama-post wenu, ama-comment wenu shem ayenge-right ngawo futhi ngiyawabonga. Mamelani ke. Ngisho njengathi mina ngiphela umoya. And mina ngiyazilwela cause mina ngiyawazi ama-right wami. Ngizonikhomba ke mina mangithi kini kunamanga engiwakhulumayo. Laba base-TV vele cause nayo lento esiyenzayo amanga. Mara mina amanga ngiwakhulumi nawe. Ngizonibelelisa abantu ngifuna niboneni i-date. Ngifuna niboneni i-date. I-date ithini? 20. Okay my friend, ayizethu lezi zasematshwaleni ebusuku. 27 October. 27 October nayibona. Morning, are you back? Yes, I'm back mkhozi. Kuphuka ngiphathele umgosi. Okay, mamelani. Mkhozi yazi bengithi ngiyakhuphuka mara umama mthe uzochayisa ngo-12 cause ngisele nabantwana ududuye kumphona. Nami ngifuna ukukhuluma nawe serious mkhozi. And mangiceda ukukhuluma nawe but i-decision mina ngizozithathela dabula cause yazi akusizi Moja Love yasirobha ithembe ukuthi uyosayinisa enye contract mara still naleyo contract isarobhiwa. Sitsheliwa izinto i-contract seyiphakathi naphakathi. Mina ngishap otherwise. Ngifuna ukukhuluma nawe serious but mina ngifuna ukukhuluma nawe ngendaba zomsebenzi. Sharp. Aphendula umkhozi ami athi okay. Athi uthini umgosi awuzi ngithi mina kuyi umgosi uthini awuzi esikobheni bekabuye ushutha ibirthday katawo. Nami sengiyahlishithela ngifuna izindaba. Siyabahleba vele. Sesiyazi ukuthi sisebenza nabantu abanjani. Athi nope mkhozi ngisestalikini. Uzivulele uhwebo umngane wami cause uyazi ukuthi 6 months no work, 6 months no pay. Vele mokuyiphathi yakhe. Hawu.
kanti umuntu mekashuta kuyenziwa i-appearance leyo vele ungene vele kuma-red carpet lawo kushuthi umndeni ayo kanye abantu lena kodwa nabafazi abasha fezile mekangiyakhuluma ama-bushman laba bazwisiswe mkhosi wenkane lapha le-president gay umfazi akatayo ngisathe ngena notazo kule-red carpet sakhe sashuta amantombazana hhayi angibhokele kangaka kuyenzani unanokuyirani amantombazana abasitshela ukuthi yazini ngisilathalatha ngisengiyi-one ngidla istock sweet intombazana i-red carpet efetere yazini nayo ngiyigcokela ngisho usathi nomunye uphapha intombazana asathi angkhoma ngabathi ngambethe ipandla lengempama ngabamba kayi-3 ngempama lengempandla bangibizela ama-bouncer dali ama-bouncer bekabizelwe for mina ngithi ngilanda i-president ngiyagegela emuva badla phansi banane bangithela bayenza banane bangibetha bakabona umuntu akubetha aqeda abaleke banane bathi tha babuyele emuva bathi tha babele ngathi bangasabahleka abantu kuze kwangena abani-ke uMaseko noNthabiseni no-CM amaseko asathi angcono amaseko abanye abantu kunabanye bavele bathi bayazivele mamenzele naba basibize umarothi mekakhona nabo pushback basibize estaging mina nomaseko maseko athoma alonotaka ukuthi mina ngenzani lana ngimbuze kahle Tazo ukuthi kena unangihlali na Tazo uzathi sengihleli nomaseko ngiyamjikela ngishabhe yami anti bahamba vele bangilele noma bahamba feden basibize stage asiperform vele siyakhuluma sake sathi ngikhuluma la ngithi ngikhuluma la ukabona niphikisana sokuyidebate vele ngabe masakasifaka shemo ngoba lo yayi ungisaba kakhulu plus nerawurawule neguragura leya mkhozi ngokumshikishiki vele ngibashudele mkhozi sho ukuthi yazini asabota vele sho ukuthi kubuya thina mara ngikhoshi ukuthi ugoluba kasashudi baba kathabanga ukuthi uMargaret abe right esibhedlela because yena bekaku-private so mkhozi masibuya thina sibuya nomaseko hayi mina ngibona ukuthi ngiyobuya mkhozi because last thing bacela ukuthi bangiphe imali yami yonke abasicedile ukushuda ngoba umama wami bekangasi-right nontopa angasi-right and umama wami naye kasesibhedlela kamhlanga mara umama wami bekangakaguli lezi zokuthi ugula serious bekane-heart attack because athi yena kunezinto ezimstressako bangifakele i-40,000 akuhamba vele ngathengela umama wami whatever lezi mele ngizithengele zona bamprescribele zona athathe enye imali ngayipho baba kathabanga ukuthi uMargaret abe right esibhedlela because yena bekaku-private ngafonela ulive ngathi imali ngiyitholile mara ngithola 40,000 imali le akusi imali le before ngimtshela ukuthi imali le akusi imali le ekumele esizwane ngayo bathumele 40,000 ngathi mina ngiyitholile imali but ngithole 40,000 so bengi-expect ukuthi bazothi imali le enye iyalandela angitshela ukuthi hawana iphelele mayinjalo angisendelele iphepha bathi ma-episode what ngathi mara hayi kusiyinto esizwane ngayo lena kusiyinto esizwane ngayo abantu bethu anibabhadali abanye sikhona ukuhamba esitradeni enkosini bafuna imali yabo ama-supporting cast wethu nwapha ama-1,000 bani akuna-meeting eshoyo ukuthi kwenzakalani akunama-updates and nina nasitshela ukuthi if asisebenzi nzima eshowini it's whereby nizo-terminate i-contract to show ukuthi i-contract yethu ikhambe kuhle nisanikeza lokhu esikufunako even though bekunama-difficulties but ama-difficulties bekayenzwa umuntu oyi-1 nani niyamazi nabantu benu because bebalwa babanganabo ukusebenza nothing wrong thina siyenzile siyenza isikhathi senu sanipha into eniyifunayo and then why imali yethu because singayitholi iphelele
ulifa lokuba ngi-blue tick abaneJulia ngabathumelela iy'ntombi zakamamami asemhlanga esibhedlela, ngabathumelela iy'ntombi zakamaGrade Dabula, bathi kimi ngisithi imali yakho iphelele. Ngathola imali mina mangiyi-calculator yonke, kusho ukuthi per season ngisebenzele 80,000. And if I knew that, mina bengingivuma ukubuyela e-TV because otherwise impilo yami iyamosheka. And ngi-famous, but mina ukuba famous kwami akungijabulisi because at the end of the day angitholi into engiyifunayo. So uthe makangi-blue ticka vele ngakhuluma noma Baningi ngathi yazi Chomi ngifeyisana lingithole esoliso uma Baningi athi go live Chomi, go social media bawubhadele and then bakane basihlole bawusayina, it's fine. Utla reka phone right wa nyaka mmereko ko social media, lo sa nyaka mmereko wa ko TV, utla nyaka mmereko for a living, and then ukuya nokuya if i-TikTok yakho active uzothola umsebenzi right. Athi khona manje nokuthi laba bacashiwe abo bantu mina ngizwe ngospeech. Athi khona manje bayansefa, it's not like umndeni wenu basese-interested kiwo. Babacala banitreat-a so, they know ukuthi kunabantu babazela nevavavu. Arilebelela lena lalwa maseko wale kuba ingi batho babafocusitse bacreate batho each and every day. As usho manje ukuthi utawurelease unomndeni omusha. Thina how many years Dabula sibatshela ukuthi asafuna ushuta noma sekumndeni wethu so basalela. Hey mina ngi-right shem. Mina ngisharp otherwise vele ngemoja love. Nasekhaya yazi Dabulane ngifike esigamekweni sasekuthi Kamare. Abantu babona ukuthi yes umuntu akasekho kumndeni. Bazonohleka for that moment kwadlula njengoba uMaseko wangikhala kwayenziwa amadingo eyikwadlula. As long as sizabe nginemali mina yokuphila elifini ngibe right, ngizoba sharp. And I don't believe ukuthi bangangivalela ama-channel mina. Because ne-life yami mangizoyenza ngizosho ukuthi mina into engiyifuna ngifuna imali yami, angilwi nomuntu. Ukibo ukuthi bangibusa back or abangibusi. Nakhona mabangangibusi inhliziyo yami angeke ize ibe buhlungu mina. Umama makazivalela yena imali yakhe. Phela i-company ne-weight le, wherever the thing abayenzako, they must talk to us. Wherever. And izobabhinda too much because if akhonakala ukuthi i-contract seyisayineloko imali iba nama-upset down. And people national they know ukuthi abantu laba sabasebenzela sibayenzela imali. Then mina this time angeke ngithule vele. Angeke ngithule. Ngingamalela ngijaja but wherever engizoyikhuluma ngizokhuluma mina ngami phela. Maybe mangikhuluma ngani I will do example rather ukuthi nginikhulumele. They understand. And nakhona ngizokhuluma i-example yento ebayibona nabo national ukuthi vele la mahlala entabeni ukhuluma iqiniso. Otherwise mina ngisharp vele. Ngiyakuzwa Mkhozi, and notawuna mina sengitshela ukuthi babakhathela imali. So angazi ukuthi babakhathela imali from last season or I don't know ukuthi babakhathela njani. Anongitshela kanjalo. So bathu heavy wena, dewekhuluma ngakhona. Ngeke naye ungalela kuthena ngeke asebenzele imali encane. So ngiyakuzwa Mkhozi dewekhuluma ngakhona. Point ngakuzwa. Ngeke ngikujaje Mkhozi, ngeke ngikusole, whatever you want to do iyenze Mkhozi. My right wakho. Because our outstanding balance is 91,000 if we calculate imali basendele yona. So that is why ngithi mina ngizoya live on TikTok. Inina if anifuna ukuba expose Google lapho. Mina nobaba mbeka ngifonela namhlanje kusena ngibuza ukuthi ngishoda ngani because impilo nyana le TV yaminyanyisa and imosha impilo yami. Then mama naye mangicalculate imali yakhe noThemba noMagrete nobaba kaNdalo nogogo kaNdalo is ama 21 something K. And bonke babapha imali elinganayo. So mina yazini vele hawa Dabula. Bekusasha nekhazi nami athi without Moja Love nina ama-channel amaningi ayanifuna. And nanokuthi always masithola umsebenzi bazositshela ukuthi sibabantu babo. If sibabantu babo bangasayini more than 6 years. Ingabi no work no pay basibhadale. Then lapho sizo relax sibe babantu babo. Yes.
Hayi because cabanga ukuthi sibabiza ezini no-Ashigwala ezini kesenze no-meeting basitshele i-problem ukuthi kenzakalani ngoba sicale kahle kenzakalani manje yini akukhonakala ukuthi make sicale ngemali ekhuphukile phezulu maqeda bathi siyayehla ayenzekile ngapha amasizini ayakhuphuka angazi osenza yini siyindlayela ngibona ngathi esifuzeni meeting batsheliwe yokuthi mkhosi siyoshuta noma sekwefuthi angazi mara mina angiboni ngoba umaseko last time sihlalele angiboni hayi sisuyashisa wena bayedlala entabeni hayi ngathi uzowafaka endleleni sesi ake sibone-ke ufonele ubani sangitela ividiyo leyo-ke ngifonele omunye ugayi bathi uzinja athi bekasebenzela imoja love ithi ngikusendele ilona yakhe ngikuforwardele musi lo gayi loyo uzinja athi bekasebenzela yajola 99 yena-ke wamcoshela into ebuhlungu njani Dabula ukuthi akakhonanga ukufollowa umfundisi ngamalanga la bekangene ngawo because umfundisi azange ayojola babimcosha without ukumsayinisa i-warning form and nakhona bengingasi-reason ukuthi bangamcoshela ukuthi umfundisi akayanga ayojola so akabuyanga ne-consent. I-conservation yami noDabula iphelela la. Then le video yami le bekayifuna by that time. So-ke bomntasi ngiphikiseni namanje mangithi mina ngisayifuna imali yami engiyisebenzele kaMoja Love. Njengoba manje babamba imali yami ukuthi mina ngiye on social media. Sonke besingaphathekanga kahle. Ebadecide ukudedela emuva badecide ukudedela emuva. So guys, do you think iMoja Love into bayenza kimi it is fair? Asibeni honest. Mina ama-comment wenu ngisasho namanje guys. Mina ngisebenze nzima ukuthi ngivele TV, ngi-expose i-life yami, ngisebenzela abantwana bami. Namhlanje ingaki? Yi-17 December. Abantwana bami abanayo impahla ze-Christmas. Esikolweni ngiregistare because of nginabazali abangithandayo for next year. But angithenganga uniform, angithenganga amakhava. Yes, ngibroke vele because angikholanga. Ngisho kanjalo, ngisho kuma-comment section. Yes, ngibroke angikholanga. Yes, ngilambile vele because akunamali ka-December le ngiyisebenzele ebadecide ukuthi bangirobhe yona. But otherwise ngiyayifuna mina imali yami. Angifuni ama-video wami abe made. Ngicela ukunibuyela ne-part 2 le i-part 1. Shapini bomntasi. I-part 2 ngifuna ukunikhomba nangithi bayangirejecta. Ngizonikhomba ukuthi nini nanini ngizama ucommunicate nabo bangiblutika banganginaki because of bona bayazi ukuthi sebacabangeni ngami nemali yami engiyisebenzele. Otherwise mina noDabula asilwe guys. Silwisa i-TV manje right now as we speak. Mina noDabula. And mina nginawo umoya wokulwa naye. Yena makasho ukuthi ukwatela ukuthi mina ngikhuluma ukuthi akana ID. And ithi ngikutshele something because Dabula, dear Dabula into ongayazi. Here in South Africa, if someone says to you, you don't have ID, akak-insult. Ibheke lento ukuthi ngikhulume kuphi ngamabanga maphi. Here in South Africa, umuntu osebenzisa umuntu angana ID more than 3 to 6 months
loyo muntu wenza into engasisemthethweni. Wena usebenze nabo more than 9 years unganayo i-ID, banganandaba ukuthi bakuholela kumamncane wakho uNdlaleni. Abantu labo kumele ngabe uyabablame, hayi mina. Cabange mntasi, uyicabangisise. Ngiyabuya ne-part 2 yami. Nangeke ngize ngiphele moya vele mina ngifuna iMojalove ngibhadale imali yami. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Uyaqhubeka nokufuna imali yakhe amahlala entabeni nalaphana kuMojalove kumndeni. Uyasho nje ukuthi iMojalove ayizange imbhadale. It's not the first time I expose. Ngani uyasho ukuthi she's willing to go the extra mile ukuze iMojalove imbhadale futhi ufuna nokuba expose. I will comment it down on the comment section. Kuthi ucabangani ngalokho lokukhulunywa ngamahlala entabeni. Mina nawusibonana next time. I'm signing out. Goodbye.